Kinoi lam all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA kila pentip bakila yo ke jingkular na kaliang ke sarkar jela hakabede ba jing dawa kentiu tulap da 4% ya kinoi kai SSA hakajela kene ke jing pentip kala mi hadian ke jingwan ya kendu ya commissioner bat secretary keterat puli ke sarkar jela Vijay ke mantri bat kumjo ya ke menteri badi kmi ya keterat ka koi kya ke sarkar jela ke Dr Mazel Amprin Lingdo ke beru kono ai ketien jo ke sarkar MDA tu hakanok phais ngi jo ke arpo waitari urisau arja arpsau kumban syukurau baka association kala dan hapeng gejing ki syong kalan mengor ka baklambu por nadu ke shitarik urisau arja arpsau hamadan malki hadu menta kesngi kani gejing yok kular kinoi lam ka association kala syami karai ban sange gejing ki bat bendek pai no shala yeng kham tamru na gejing trai kam ka model code of conduct na gejing don ka election MLA shiteng samoy hagambe gri constituency hadian nagaling juli di ka SSA na ka all Meghalaya SSA School Teachers Association nila syong hangtay hamalki playground nado kasi tarik jong October hado kan kasngi ti hakan kasngi ka pa arpoi jong bunai October na kali ga sarkar kala khot yagi bangwan ekren but banyak penbej halor kali ka jing syong kalai mungor ka jongi ka bangem simla bupuan ti na kali sarkar hadian bangilaya syong katukan ni but Ukon Commissioner Secretary dekat berikong aparen dengdo di badan kebalayan wan nakali kesurka kila kular scam hangi kini kai baru jangka jela Meghalaya ba kin ai yakin ke enhancement kumbang gila dawa Henry nakadau ka jengdon jangka nika model code of conduct hapo ka jela nakaliang kesurka kamla ban announce kamla ban tertib katnu kan ai lani lanu kan ai ti halor kini nakaling jungi kinoi kai ngilawan hang dia bane perkhat kam barki tingis sungu sikari ba kesokar kala sungu kala sangap ya kani kejing dawa ke jungi hadu kani ke klimat nakaling kedau nakaling jungi kinoi yalam juga all Meghalaya SSA School Teachers Association ni pentip sia kiparani kai bar khoi jong ka jelahi berkoi ba ya menta kejing yaki ke jungi nadu kani kajenmet ngin sange no iswa tat hadu ba ka kusukar kan ayangi ya kajing dawa ka ba ngila dawa nadu ka basdang henry lada na kaling kusukar kam simpen urlong yagi kat kum bakal kular ngin sawan phai biang syamadan bat bandawai ka hok hadu bagin dayo henry ngikirman scam ba kum bakal kular ting ngisayo yuso bubathyang baduso jong kajing job ngai kajing kublai nakaling jungi kasang hibat koi ikong aparin lendo ibalami khmat na kasurkar lengba jung i bang ihap ni poi hakanika jinga kren ta kajing khot kajung i kum ka kme ka basung thuo ya kajing e ka bayu i yang man kapur hangtai hamalki kawan ka kerpat yang i kawan ro sa kajing kren kala pasung thuo ya ki para cabinet ministers bat UCM punjo bangi dei bati e nak kota dunia KSC ini dah semua jur nak kata jui bat mai ilong ba man kapur yang sabut dia kani kajugular ba kat sukar kadi bande na kabenta kajibha na kabenta kajimutoi jungi kini kai SSA hapo kajalahi berkoi bari la kular ru yang ba lada nak kali sukar kam leye maka akan sanang kan sanang tenru susu bat kaong ini ru ba ngidei bangwan syaka man kapur ban ya kendu nak kali Commissioner Secretary juga Meghalaya ru ulaong ba wan ya kendu yangi man ya i man kapur la syam tayo ru inwan badi inja kendu i ban ngai syam badi kenang ba kani kajing dawa jungi kanlong ka bakloi tamar kajing don juga ketika model code of conduct nak kali jungi hadian ban ngelayo ban ya kren bat kinong ikmat juga sukar kila kular yangi timbangi ru ngisung thu kata kun kini kai kini pai biang shala ki jogi school shala ki jogi yeng kisam bat sawan bat ngisai kendu biang ya ki ministers onda lakut kenika by election kawadon hapo kambit grey bam bangi bam duna ki eki batte ye comment namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.